Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Mwancho mwegeria ne Jumapili yobutuko weritukuria kianda umutienyi ugatana gatatu mwako yego chibere 2025 onebere gusetwende mungeni 5 mu 2026 senche yabene gukwarigania SMS yabangana mayako yeteseni geto kyabene y'Ensoko TV morgo bonega nyare gokumanyia hiria bariki baito banyarko bako bongia na koretamo kora chingongo ochirgongo rwagusira bege mimo chi Nairobi gokwenekeria ye masa ya mosubutuko obwa bonega higokoro kwa Daniel Omwaga nore kumwete sense mwenyemenyero tarionde egotatiga nsarome ekerubo na bonega hamangana magia senchira yobekano butukuwa rero achakire hasenchira ya bene bonchali era minero arafu mogechi mole tukamfate bwencheni ngechi yamanya bonchali national school nero ngomwabo serete nchore buno mubungo ino iliomba ekenelia magendero ao mutindi wabasuba timu ya county ya Kisii Donya Dori Saburi kwa sawa menyi bense moje bunge ya bonchali. Na sisi katika upisani hatuna haja yeyote kujiunga na serikali ambayo inapora mali ya wananchi. Sisi hatuna haja na serikali ya William Ruto. Kiama ya Jubilee kiliko chigweso ya serikali ya Rabisi. Munyakiro wewe kiame kio Vincent Kemosi Mogaka koradia teneni. Tuwe ni watu wa kuvumiliana, na hata kama tuko na tofauti kidogo ya hapa nyumbani, tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa. Mukonyi bw'umuraibwense Professor Abraham Kidure Kindiki kugania umurembe w'ige siasa kwene kiwa imenyora gongo rwa Central. Margo ya bonega amaya kure Ensoko TV mwanche mwere nigotogo chaka singana yogo ichania asa wana wabwatani be kanisa Yeremo 1 SDA yogo toka ase district ya Keumbu ime yensemo gosime yensemo yebunge ya umachoge cha gosensemo yebunge ya umachoge ime simwe county ya Kisii nigo hasenchira ya bene ebono bae no goichana ase kirianga no kuiberwa goseno kuiberwa ase ebinto bye kanisa ime yensemo yebunge ya Nyaribari chache ime county ya Kisii no nigo baburirie gosibaburi onde bwensi orarore byome byo bikoni bwa asandonsi yarikoba ogwakora boti century ya bene okwana ase kanisa ya Keumbu SDA homo pastor Benson Ongoa igo haruro koboria gochia ase onde bwensi orore byombe byo hanyara gwaka oroboti gochia ase babwatani ibe kanisa yo boigo nigo pastor Benson Ongoa nigo arure koboria gochia ase baria bagenderete gokora ibikorwa byo boibi ingama tukabo nigo abalire nende nache kemerongene amatukabo ngiga muri kito Enoch Kichana nigo akoreta wikanse meyo na kwetini roboti rokubwatia na ere gutuchakiria amaya emesa omorgo baboneka ababwatani be kanisa Yeremo 1 nigo bono bali birero abwase bagoteba munani nigo bayiberetu ebyombo bye kanisa ebyo bagutumeka korandelie enchiri ase kanisa yo ode bintu bisirete tongere ko amplify ebwat 16 channels ne cable kire 200 meters and normal amplifier aucha receiver wire receiver and 4 microphones igazi cylinder yechikiro sana ebinde mwegotelebike siku ya kufuza tutashangilia wenye mavuno. Ukwana ase kanisa ya Keumbu Central omo pastor Benson Ongoa nigaruro koboria gochia sonde bwensi urarore byombe byonyare gwa koroboti gochia saba bwatani be kanisa yo natangasa abebuli baliga muri rubantu ba episode yanengi mekena umuntu akorwaga na mumba ko ikorwa ose byo yuko rumumbi bigati bwo ayege ibinde bile bwo tamaye kimonyene manyaba nyene nabantu Yeremo 1 ndetera mangana yingi bono mochitwerera mu 1 moirena no ina bagami mo ile monde atenge tukikia utukeje sikika mokyo ngorokeria njengo wasabanane konye badem to chikoirora bo
Ikiara moko ene njiriye menya sare moyo. Yani moko iba naona matoka ndio moko kwa nyumba ya manene. Amatoka aba nje kwa mwana nyumba ya manene. Kimaro nyumba ya manene bano akikazi. Omupasta Penson Ong'oa nigaruroko boria gochiase bali bagendete gokora ebikorwa byoboibi banyare koba bakoira ng'ora egekogera matuko yo moibi nemerongene. So I am challenging you. Ebintu ebyo roche ebintu tali kuwa yo monoro egento tali kuwa golete report bwanga stole etora abakonyi. Yasaba semie in Jesus name. Korwa asensemo ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii Goika Broadcasting House and Soko TV asomochio Nairobi ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane. Nukwegene gwitonga ababebi wa umbacha babe kubyara samatuka hari mutu samatuka bongo gatogo skamutuba no mwanche muriya nigo yokoriye kero kyo bunge bwensemo ye bunge ya Abonchari yugo sensemo ye bunge ya Abonchari waigo yoro mutendo wa Subati imeye county ya Kisii Musubati Donya Adori Saburi nigo ritwa rero harure gosara aumerene na abananchi kurwa asebinyoro au imeye nsemo ye bunge yo iligo kwanira heganga yaye yogo chia ko kuboro kosekolge kero na kubakora kamanero muno mabungo abo chinga chiri mobunge wose urabisi bwenseme yo asekeringa tali wabisi nendete kubwatana no murai bwense egenzo keringa tarayikerania amagenda gukwana no musike gose gukwana nigo bono aboriri abarago sabo abamenye bwensemo ye bungeyo kumubwate siya bose obotoriyo bonena kumubeka bisi buna humusubati umutangani orachikoba kurwa asensemo ye bungeyo yabonjari muri kito Petro Machini nigakuretara wika asensemo ye bungeyo na gotone roboti irokobwatia Bunenchiremo yokoreta monchuria subura ime bunge ya Bonchari na gochoro mochumbo motangani musubati gesense ya Kenya nyorobo subura ime bunge ya Bonchari yasago konye na itu no tole kurumaiga yao na ndi gwa tumeta bangwa na balia ena batebeti naki nche naona se to kwero Nicholas Kurerero yokuriye kiro kyobo chumbe bunge yo motenerwa basubati me county ya Kisii Muskedonya Dori Saburi akoregi karo na abananchi kurwega tibinyoro aye bunge yo eryo kolya eira gochikomochora kobo mochumbo motangani musubati gakia bangina ngo bataimwensi bibuna mureiga tosibechireso tobwatio mwana Dori Sidonya toto chikura kwa babu no mobungo motangani omokungu tobanege ndeke Orocho mongina neke kon liko bokima moko inya mongina tayi abagaka bange bararuo bobesi obangina tubweterane tobege ndeke mo ndeke to sambiri chama mbine keno slobodi mo magana ya sato konye mna muachira tobodi mugago yore igora twanjere omwana yakaleke kwano ga ikira na lyako chako tabakari mwantebe tuwalita tenkole wana toko muganya bona chicho bona tokolera mugana yo abange nanteke toko batebi nabagaka mura ekerenga to bwata nekemo nekerenga to bwata ekemo nekyoko iro mongina Donya arari kyoko muira arari eba sinsi twa supportiri abasacha chigoti cyaragambira kose nawo wana rende ndokora chenchi nai abange nangori atamurbo Kaukwane kirekyo niko Muskedonya aichaniro murayo rabisi asoko baisiko ya serikali kuirire bunge yo kuchikara maiga kemagendro Bonchari era minero arafu mogechiri more tukamfate bwenjeni ngechiri aya moigu Kisii National School Ichuni National School Hema yamanya gocha Bonchari National School nero ingo mwago serete toko ngaineri ekero pora rekoros chirami igarenge serikali gose garenge isiko chirami echichave tinyakundi akoros kare isiko gosale serikali ingito tatwalere tienda momu ya magendera ingito twagoteberana ki okoba mutambe serikali ngokorere gasi oyo togochora tikatomochora asale ne serikali tokonyeke twarwana bono ligereri amagendero nari Bonchari Nanyanigo niko Muskedonya akuriya goskokurwa sekero kyobotina babasubati gocha sekero kyobo chumbe bunge yo ekyo kibwachi bese chinyinge korenganirwa nekyo kyabatina babasubati eri goikerana magendero mange asaba na inchibe bunge yo naro tebana kidonya ngo abiki gesima
Nyalibali suneke bisimambire ngambe gatoro ngabeke itielio gali na kirige chiro kya bangina seki imbwate chibese chikoro ku 7 million buno mu mama bwe account na kingo teberana kinaro lirebese nerega gaso bujumbe nyinge abangina baite bachandegete ebali etandire ebese ekirororo ikegara bantege ndo bagotaka nestima amache chisukuru chingia ne para ne chichi banto kwanza nchindo chega mambi na mambiende bonjari ngocha kotebera donya ndu ntotagetia tabeso to sere ndune chipara totagete kuna to akwira buno mukungu na amache totagete asibona gikiria bamere baye abo bagoteba niga bakore gikaro n'abanyalibali asikiria no anyome tkorwa na kubaboria bamoteme kora abanchari bochori bore bosyo ose more kubagoteba nga orangeire abanyali okay nuna abanyalibali more ati abanyalibali bali mbia muri ngwane abanyalibali ekaro mungina sokire iga koro kwali sobo gosega iga sasokire ngai yago tinde ku bone nje donya for the first time moto etekwira ni nyalibali ngina abakorerete to so anya kungambisia sabunire omungu no yogo ntebi gabwate 50 yoka okobe bikwego tebanteme akarora rwe sadaka yonzi bona na nje bunanya leto mungu no munga ino meta sako na sako chega limi kamutigera kalu agante bgadonya na aro liri bukwike gotebera nteme kuripoteria Ensoko TV kuroiga bonchari county ya Kisii Chepethwel Machin Mbayabono morikito Petro Machini asorobo teoria senchero bekranu korwa sensema yebunge ya bonchari togos kamoto tegara sensema yege siasa bono nigo yokabere mo chumbe bwensemo yebunge ya West Mugirango ime wese uyibona iga oromo ya kerabo monene ewe ekiamakeria agia Jubilee imeyense ya Kenya nigo bono haberko bagako mochia kuse Vincent Kemosi ko bako mochi chinkona chabunge iga achia abalia bara serikali buna neta kere daktari Fred Okengo Matiang'i abwatisi heri kugendelia emerobiro ya serikali kao kwanira kuseka kwana wamenyi kurwa sensemo ya Charani nigo Kemosi atebere na Matiang'i no arime asekia makire gya Jubilee na ndeteri ko chokoso ase serikali asekerienga nigo serikali erobisi agendete ko bakungire birengo byugima abana inchi ibense ya Kenya homoriketo Vincent Monda nigo hakareta aro ka sensemo yo na gotongera roboti irokobwatia Netaro yaye yogotaka kumanya buna bamenyi be bunge ya West Mugirango bamenyete ase binyoroime aiga no aumerande ne amate yonsi Kemosi nigaireri bagana gukwanira magendero ye bunge ya West Mugirango abwasatebire emechando ya bamenyi aba nerebweka oraye kore esa uria maiga ndire aiche na tebaras manke gaige mbonga erinde bakwani abantu bamintumbu ya more biamono sana bono tagete ko basaba abantu baminto moremererie omwako tiere no yomo toso uburai erindegere toreta magendo West Mugirango tokore bitas twatigerete oburai tobwate iga no burai botagwenere tukoba West Mugirango mbakere biamono rina abo mochumbe mwambwatie gasibuya twakorera gasibuya bone inere gas twatigerete nchera naende tugota gwansiro mwako ndeko gendera gutumotwe nonye nabo Kemosi nigatebire barabwo kuna bantu be chama ya Jubilee niko bagwe atana borro kurasi chinkwana ekyo kyasegetwa amona barai bali meye serikali ritukule juma segetike skuru yo borso ya Nyamira kuna Matiang'i aso ase serikali ime tunataka kuambia wale viongozi ambao wamekuja hapa Nyamira wanasema eti wanamwalika kwenda kuingia kwa serikali. Mimi nataka kuwaelezea wale viongozi ambao walikuwa hapa Nyamira kwamba sisi katika chama cha Jubilee na sisi katika upisani hatuna haja yeyote kujiunga na serikali ambayo inapora mali ya wananchi. Sisi hatuna haja na serikali ya William Ruto. Sisi tutatengeneza serikali yetu ambayo iko na mwelekeo, ambayo haina wizi, ambayo inajali maslahi ya wananchi, ambayo italeta masomo bora na rahisi kwa wananchi, ambayo itakuwa masomo ya free university education. ase abarai baria bamutaresirie Kemosi no yokorie kerwo kya seneta imeye county ya Nyamira umuinjinia Adams Muchenwa oyo nera senkwana ya yororire nere buya gitoko genda sobochorio bonene bole mutwe abantu bachora abarai baria bakoletera mwananchi amagenderero abantu baminto tigamba tebi 2027 chitariki 10 omotenyo nami ngochi gwaka tore chikura
egentege tangani chora abarai bamanyete gasi yabo abarai batari bebitina abarai bago ikabanto abarai abonsi niko baireri bagari abo na korari ganga ya Dr. Fred Matiang'i yokonyora obugambi obonene bwense nintukoruga gusi twanyorire ngirarete koroku Dr. Fred Okengo Dr. Fred Okengo Gomole tayari kubwate si Dr. Fred Okengo Matiang'i na kama si unale chairman yetu ninja moche nwa sobo senator abarai bago ikabanto turaigango limo arambe arambe Kasongo ende siende aende Kasongo bye Kasongo bye Kasongo bye motuga omuguru kawanja ebintoko babire buya igo mosiko yo itomo como sabera Fred Okengo Matiang'i nera agendere kumwakonde go ikabe president yeito William Ruto agendeka barega batebire Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i. Vincent Monda, Ensoko TV, akaunti ya Nyamira. Ya mano mariketo Vincent Monda soroboti ori kurese kaunti ya Nyamira tokenderete gutigara asensemo ya siasa mwancho mwirani gobono abarai baikanire ekerisia Kenya marambe iryo gusira ubwagachi igwe ekerisia kyo bakoragwa no yokuria ekirego kiria kibugabana kurese county ya Kisii Ezekiel Machogu umwana siasa omingo magara hegati ya baraibande nigobono baboririe gose nigobono baboririe okwenekegwo ko marembe iryo kwene gosobocho lyo bonene bogocha chinga kiechikyo nigobaboria abananchi gusira heganga ya Daktari Fred Okengo Matiang'i yokuria ekirego okyobora iwense bosobocho lyo bonene bwo mwako gocha muriketo Fred Akerubo nigo akoretaro kwikasa nsemeyo na kobwania roboti rokubwatia nokoboria kwarwegwa gochasa begenwa bekelisia Kenya marambe chingaki abarwaneria baika asomorobelio bogosira ekelisia ikyo kwagachwa bakoragwa no yokorigie kirgo kyobugabana ime county ya Kisii Ezekiel Machogu nigaboria abananchi gochora abarai bali bakubwatesia Matiang'i asibagania wasaberwa manjirana undogwesho kuboni kurwe pati ya Matiang'i useriere na Matiang'i ukwana na Matiang'i no toko chora baraikuru na saba seni tubanjete naende integete nje kuire na ngirani okoboko sababu na Kristo moto sabere mosabere mwaka Matiang'i mosabere mwaka Machogu mosabere mwaka Omingo na ite mosabere na abantu bose bari bakoruye na barara rekere neregase tuna wa Kristo wese bana taribayo tinga kecho boigo nigaerera okweroberia wekirano asogokora amonchirerio yoborai me county ya Kisii na boigo kwenekia obulendi wako na unyunga tali ya senator tuwake sabunga egento talete tobahamo tukonye county ya Kisii pamoja na abandi bantu bamentu ba machoge rusa nara na abandi mbaro akimwanjire tobahamo tutaramo tukonye county usemburu jingando jeje toba teriwoje era bantu Kisii ari abangene bagutara ni bisosongoro eguika sako moja sako mbili batama ngaya yuto absawa butingoma mutalite mungu takabantu bomulembe to mulembe naende twakikise na sauti mugirango yetu ase tabaka tubwaterige na litari mutuka andonsi n'ebintu binde tuwambanire twakolire bona babaka bangi bakurigi mbese ino nani bagutukoligi kolye nogokorega tutigerigasi nigo mosike Machogu boigo abori abakenya gwesira Dr. Fred Matiang'i iligoikirania obokolerio bya ime ya Kenya. Nenda juu kwa sababu ya mtoto mmoja anaitwa Daktari Okengo Matiang'i. Mtoto mwana wenu. Mimi nimetoa nduma Kenya. Nduma ambayo imetambulika kwa kitu moja. Yara anasema ni ya ukweli na ndio anafanya. Wakenya wamefika pahali wanasema hawataki story mingi, wanataka mtu ya kutenda. Na Mr. Fix
yule ambaye atarekebisha na kuhakikisha ya kwamba Kenya imeenda mbele. The 6th Fred Okengo. Mwantire mmusabere. Kuruna libali alia sinamfada kuwako tanga emia semia ikotorase Fred. Nende tuwaba chupiri mbari bako nyo kupinga. Nende mbakanda sawa kupinga Fred. Akingo baturamu. Asensemende nigo aliira wikirania obokoreri obya asagikiria bali bakubaonchera gosoa ase serikali ya bono. Chimbarano kushindio. Mweweze. Kumanje. Na kila wajona tumekora kwa shekene. Tuwamiti chimbara telekio mano kwa shekene. Nisika mwingine akisema rudi pale hii. Anataka mwenyewe alisema kitu moja ya kwamba yeye hata kufikiria kusema ya kwamba tufanye kazi pale hii ya serikali ambayo inaondoka. Serikali ambayo tunaongoza ni ile itaongozwa na kuundwa na Fred Okengo Matiang'i. Kerubo Frida, Ensoko TV. Roboti Romorikeito Frida Kerubo na roboto ikimutimo kumutangani kuromesa yamangana maya Ensoko TV morogoba hobona iga kacho tukideka 10 nesto igoro yensa yamo yabona morogoba tumasoko skakitokerana tukikugendera na mangana maya kurwa chinsemo au ochense ya Kenya. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando Eretariane Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asumucho karatina. Ase inyagitari ya One Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntogekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya One Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndikunga international herbal medicine. Asili ya kitari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekire njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariogo.
anye kwa buli wo murembe n'ekindwali kinkongo buno buriri bw'isukali, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora Samagacho Alisa Plaza, ejokonye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Gose toa kreseme asi number 0722245763. Daktari igakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu nende mwanchumuri atogandre na mangana maya kuremesa ito Yensoko TV Morgoba obone gasto guska motubono nigo mokonyi ibwo mora ibwense ya Kenya Professor Abraham Kidure Kindiki na ende bono esokire na kugania abamenyi hanene bense moyo rogonguriro sentiro kubeka ansemo chisegi chege siasa na kwenekia homorembe korengana gosekorengana na Kindiki nigo bono omunya igo bono obarakore gose nigo omorembe orandre na bego bochori kuchikuraita kwendo morembe na bogochikugendera kwenekibwa kokwana himeye kanisa ya Queen of All Saints county ya Murang'a. Kindiki nigo boigo aene kiribune serikali nigenderete goikirania amagendero ao elio korerekana elio korera aba Kenya amagendero aschinsemo ao anansemo yechipara amonensemo iria ayobochenu. Mimi nataka niombe kwa unyenyekevu, tuwe ni watu wa kuvumiliana, na hata kama tuko na tofauti kidogo kidogo ya hapa nyumbani, tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa, kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi na ni ya muda, na ikipita sisi tutabaki tukiwa jamii moja, tutabaki tukiwa taifa moja. Usitumike kuvuruga amani ya jamii, utusi mwenzako, upige ndugu yako ama mzazi wako, uharibu mali ya jirani yako, kwa sababu mambo ya mashindano ya siasa itapita. Wale watapita watakuwa viongozi wetu, wale hawatafaulu pia hao ni viongozi, watangojea siku ingine Mungu atawajalia. Sisi kama wale ambao tuko katika nafasi ya uongozi wa serikali, tunataka tuhakikishe kwamba tumetumia nafasi ambayo tuko nayo, serikalini kuboresha maisha ya wananchi, kusukuma maendeleo. Barabara ikijengwa inaleta manufaa kwa wananchi, soko ikijengwa ni manufaa kwa wananchi, stima ikiwekwa mahali haijafika ni manufaa kwa wananchi. Hiyo ndio kazi ya serikali, hakuna kazi nyingine ya serikali. Na ndio tumeamua ya kwamba sisi zote tutashirikiana, tutetee serikali, watuletee maendeleo. Mambo ya uchaguzi ikifika, tutapiga kura ingine kulingana na rekodi ambaye kila kiongozi atatupatia. Rais Ruto atoe rekodi yake, wale wanashindana na yeye nao watuambie siku ile walikuwa kwa viti vile walitufanyia, na rekodi ndio itaamua. Hakuna haja kutupania maneno machafu, kutupa mawe, kuchoma biashara zetu. Sisi zote ni ndugu, tukae kwa umoja. Kama ni mashindano tushindane kulingana na kazi ya kiongozi. Mimi nitoe rekodi yangu, mwenzangu naye atoe rekodi yake ili alifanikisha. Mwenye anashinda anakuwa kiongozi wetu, mwenye hata shinda angoje, hata yeye ni kiongozi, kesho Mungu atamjalia. Na mimi nataka nikimalizia niseme ya kwamba mimi naomba kwa unyenyekevu, hii jamii ya sehemu hii ya Kenya ambao tunaitwa watu ya Mount Kenya, mimi nawasihi tuendelee kukaa pamoja tukiwa kitu kimoja.
ruo rwa kindiki toske muto mwancho mweli asebono abakore emirimo bechi county korwa ase kiombekeria gia County Government Workers Union imense ya Kenya KCGWU nigo bono bachiganie chi serikali chechi county imejense ya Kenya ko baenekeria hasagia abakore emirimo nabo igokobalika abakore emirimo ase enchira ere yogwekiranu kaukwana ime ye county ya Machakos umukonyi wo murikyo monene ebwe ekiombekio Dr. John Nduta nigo bono ateberuna oborendi obuya gochi ase abakore emirimo ase chi county nigo bwendete wekiranibwa nabo igo ko baenekeria ingankorera bare emirimo asale agia nonye nigo bono haganie chi serikali echio koringoria emechande yo hegendrete kubabwatania abakore emirimo na kubamenta ebirengo by'emesara abakore emirimo yo nabo igo kubalika ensemo y'emirimo bwekirano. Mishahara iko duni, watu wamedishwa vio kwa muda mrefu. Unakuta kuna watu wamekaa hata miaka 10, kuna watu wamekaa miaka 15. Tunaomba serikali zetu zikuwe na utu na ziweke watu mahali wanafaa. Mtu astahili kukaa katika position moja, katika grade moja kwa miaka 10, miaka 13. Sera zilizomo za serikali na mambo ya uajiri, mtu anastahili kukaa katika grade moja, especially ukiwa katika common kanda. Unastahili kukaa miaka 3 alafu unasongeshwa hapo mbele. Tunaomba pia serikali ngatuzi zenye ambazo pia assemblies hazijapitisha bajeti za counties zifanye hima na wapitishe kwa haraka, kwa sababu hizi serikali haziwezi ku access hela kwa kupitia kwa control of budgets kama hizo budgets hazijakuwa approved. Kuna wafanyikazi wamekuwa kiumia kwa sababu unakuta makato yale ambao ni statutory, nakuta pesa serikali zinakata, nakuta pesa ni ya pension, malipo ya uzeni nakatwa na ipelekwe katika malipo ya uzeni. Hivyo unakuta mtu akienda retire apati haki yake kwa wakati ambao unafaa. Unakuta kuna watu ambao wanakatwa pesa ambazo ni loans na hizo na SACCOS, na hizo pesa zikikatwa azipelekwe mahali ambapo unafaa. Hivyo unakuta watu wanapata malimbukizi, arrears ya loans. Unakuta loan mtu analipa na aishi kwa sababu hailipwi kwa wakati unaofaa. Tunaomba serikali zetu gatuzi wachukulie wafanyikazi serious. Wape wafanyikazi haki zao, na wafanyikazi nao wakipata haki zao, tunaomba wafanyikazi pia watie juhudi ili wapate kutenda kazi na wafanyie kazi mwananchi yule ambaye ametuajiri. Kwa hivyo tunaomba serikali zetu ziwajibike na wafanye kile ambacho sheria inasema wafanye. Tunashukuru Labor Relations Court kwa sababu mara mingi zile kesi ambazo tumepeleka huko hazijachukua muda mrefu. Tunapoongea hivi sasa, juzi kulikuwa na makato ya kesi ya huko Bomet. Bomet kulikuwa na cashers ambao walikuwa wamekaa muda mrefu, wengine zaidi ya miaka 10 wakiwa cashers. Koti imeamuru warudishwe, waandikwe permanent na pensionable, na zile hela ambazo ule muda walikuwa nje hawakupata haki walipwe. Vile vile Bungoma tumekuwa na kesi ya wafanyikazi ambao wamekuwa cashers 463. Koti imeamuru ya kwamba wakuwe converted into permanent and pensionable. Na kile tungetaka kuomba kwa serikali zetu gatuzi, ziache kucasualize labor. Wafanyikazi waandikwe wakiwa permanent and pensionable, ndio wakuwe na uhakika ya kesho watakuwa kazini. Oscar Muto mwancho mwegereria nigo bono muraibwe kya makiria gya DCP Democratic Citizens Party Geoffrey Rigathi Gachagua nigo bono hagendere ko mochia muraibwe nse ya Kenya Daktari William Samoei Ruto asekerianga no buraiboro bobe. Gachagua nigatebu na Ruto nigasaririe emero gose nigasaririe emero berio ao ebyarenge n'abaraibari batigetwe abi gose barweta abisi abukare okwana amenyi bensemo ya Banana amo nensemo ya Kiambu imeye county ya Kiambu. Gachagua nigabasabire ko mwabera asekene kumugwatesia koiro buraibwe nse muske William Ruto ekeroke bochori bu mwaka 2022 nonya nigo bona abagania bamenyi ibensemo ya Central ko baka isiko ya bisi gwetera setebe abaraibari abakumugwatesia umuraibwe nse William Ruto gose bochori bonene bu mwaka ogocha. Watu ya Banana, watu ya Karoli, watu ya Kiamba, hapa kwenu munasemaje? 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 Karoli munasemaje?
Banana munasemaje? Ate murauga atia? Ate. Harambe. Wewe Ruto wewe. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Mtu ya Singapore. Adui ya Mkikuyu. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Bas, watu ya Banana, nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwa risasi mguu? Nani ameharibu masomo ya Mwai Kibaki? Nani ameharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta? Nani ameharibu biashara? Nani ameleta goons Kiambu? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Watu ya Banana, wewe vuvuzela ngoja kidogo. Mimi nimekuja hapa kuomba msamaha watu ya Kiambaa. Mimi Rigathi Gachagua ndio nilileta Kasongo hapa. Ilikuwa ni chui imevaa ngozi ya kondoo. Alinidanganya na Biblia akasema ameokoka. Watu ya Kiambaa naomba msamehe. Naomba msamaha watu wetu. Naomba msamaha. Mumenisamehea? Mimi makosa yangu ni mingi. Ni muuaji si muuaji? Kawajiko aende asiende? Wangapi wanasema Kawajiko aende? Wancho murigereria chideka chapto kene 34 igori ensayamo oya abono mambie senchera ere ya bene kwikiragwe no tokora mangana maya kuremesa ito yensayamo ya abono margoba kiteseni kya bene gen soko tv korene ningira naende chinse sato karo chigo chikoraga igoro ngendo kumanya mangana ayu kurwa chinsemo ao anene kurasero ngororia arwa gusi buna botambe oyo prombati asemo imenyeri hakoro kwanere salo mekeribu na mega yemenyoncho ngotwa bate bal na basondari obene kinga chibicha amona mariogi agoikere asenchera ere ya bene morogo bono amaya kure soko tv aikiro mwerio.